Raporo nshya y'ibiciro by'ibikorerwa mu Rwanda PPI irerekana ko ibi biciro byagabanutse ku kigero cya 2.5% ku isoko ry'imbere mu gihugu, naho ibyoherezwa hanze bigabanuka kuri 0.6% ko tugiye kubikurikira mu nkuru twateguriwe na Placide Ngirinshuti. Raporo yiswe PPI ikorwa n'ikigo cy'u Rwanda kibarushamibare irerekana ko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka 2024 ibiciro by'ibikorerwa mu gihugu byagabanutse ugereranyije nuko byari bihagaze mu kwezi nk'uko umwaka ushize 2023. Uku kugabanuka ngo byatewe ahanini n'ibiciro by'ibyo kurya n'ibyo kunywa bikorwa n'inganda z'imbere hano mu gihugu byagabanutse ku kigero cya 3.3% ku isoko ryo mu Rwanda, mu gihe ibyoherezwa hanze y'igihugu nabyo byagabanutse kuri 4.6% kubera ikawa. Abafite inganda none ziciriritse zikora ibyo kurya n'ibyo kunywa baganiriye na radio na televiziyo by'igihugu batwemereye ko ibiciro byabo kuko byagabanutse ugereranyije n'ibindi bicuruzwa biri ku masoko hirya no hino. Abudu Usanase ahagarariye uruganda rukora ibyo kurya, mu gihe niyigena Hoa Chloe nawe afite uruganda rutunganya ibyo kunywa. Twagabanyije igiciro dukoze ubushakashatsi. Ni gute umugati akomeza kuba mwiza, woroshye, uryoshye, ukungahaye ku ntungamubiri kudahenze cyane. Rero twashoboye kuba twakigabanya kikajya ku giciro indi migati, andi mandazi ari ku isoko ku giciro kimwe, ariko iwacu ukaba ugifite za ntungamubiri. Ni ukuvuga ngo igihe byazamuye natwe twari twazamuye ibiciro, ahubwo mu gihe byamanutse twasubiye ku biciro byo twari turiho. Ku rundi ruhande ariko nubwo hari abanyenganda bavuga ko ibiciro byabo byagabanutse, hari n'abavuga ko bitigeze bigabanuka kubera ko bakenera byinshi batumiza hanze mu kazi kabo, bigatuma ibyo bacuruza nabyo bihenda ku isoko. Tuyishime Egide na Ndayambaje Jean Claude bafite inganda nto zikora ibyo kurya n'ibyo kunywa. Kugeza uyu munsi ibiciro n'imbogamizi, urugero navuga nka soya. Uyu munsi ku isoko mu gitondo soya yaguze 1,100, kandi ifu y'igikoma tugira tuyigurisha 1,600, 1,700. Murabizi ko ku isoko amata yongerewe twayagura kuri 320, ubu ngubu ni 400 hafi na 30. Ibi biciro by'ibikorerwa mu gihugu bigenzurwa n'ikigo cy'u Rwanda kibarushamibare nyuma yo kwegeranya imibare y'ibiciro byose by'ibicuruzwa na serivisi bikorerwa imbere mu gihugu. Abasesengura iby'ubukungu bemeza ko imibare nk'iyi iyo igenda igabanuka biba bitanga icyizere ku bukungu bw'igihugu ndetse no ku bushobozi bw'umuturage ku isoko, kuko byemezwa na Strato Habyarimana, impuguke mu bukungu. Biba byiza rero ku muturage igihe nyiri kugenda bigabanuka, kubera ko bishatse kuvuga yuko umuturage ugiye guhaha ubushobozi bwe bwo guhaha bwiyongera iyo ibiciro bitazamuka. Iyo ibiciro bizamuka ubushobozi bw'umuturage bwo guhaha bugenda bugabanuka. Raporo ya PPI ikorwa buri kwezi ikerekana impinduka ku biciro by'ibicuruzwa na serivisi bikorerwa imbere mu gihugu. Abashakashatsi b'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ibarushamibare bafatanya nabo muri banki nkuru y'igihugu bakagenzura ibigo by'ubucuruzi n'inganda birenga 100 ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye birenga 400 bikorwa n'inganda, ibikomoka ku mayagaciro ndetse na serivisi zitangwa hirya no hino mu gihugu, yaba mu ntara ndetse no mu murwa mukuru. Placide Ngirinshuti, i Kigali.